tomat. Anak tomat. Tomat no. Oh iya toh. Asik dong. Beli kuat dijogetin no. Iya ya. Jika beli pisang turu, beli pisang inti. Wartiam war kedokan, cengur pesek kedodokan. Iwa kodong pindang teri, rada sombong sing luar negeri. Bos Remai Putra Widi. Dan rambutnya pirang warnane, disangka bule beneran, padahal ngedadak disemir. Ibu tarik, 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 tarik. Ini siapa? Ibu Rita. Bunda Rita Sugiarto. Bunda Rita. Lagi gelotok duit kok. Salah gana. Teh Iis Dahlia, Teh Iis. Kasih. Wartiam sombong pisan, Sombong-sombong pisan. kadirakeun senep balik ning Taiwan. Kisah Hosia kata wasang. Disiapin lagi bola ibu sayang. Bos Remai Putra Widi. Yin nyandang celana pendek, Ada pendek-pendek pisan. kaos pendek, celananya juga pendek. Aye. Pada kecil, disangka wartiam stres. Ngomongnya sejalan-jalan, bahasane kayak wong edan. Satu hisalahnya. Tunjukin. Gayane kaya wong bule, rambutnya pirang warnane, disangka bule beneran, padahal ngedadak disemir. Kurnian ada. Asik. Kerja bareng Iska Production. SK. Audio. Asik. Neng lemes banget Neng. Bawa saweran ora? Bos Remai Putra Widi. Bunda Rita. Tobat. Bunda Rita tarik lagi ya Am. Hae, 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 hae. Mau lagi? Wartiam sombong pisan, Sombong-sombong pisan. kadirakeun senep balik ning Taiwan. Hae, 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 hae. Yin nyandang celana pendek, Pendek sekalian. kaos cingkrang sing gawe hati merangsang. Tangga batur pada ngejebres lagi, disangka wartiam stres. Ngomongin sejalan-jalan, nganggone bahasa hewan. Di satu usia. Wartiam war kedokan, cengur pesek kedodokan lagi. Iwa kodong pindang teri, rada sombong sing luar
Enggak nambah, enggak. Kenapa? Tuh pinter